Tigasat. Napalabas, gapo iti resort tinakaangayan ti kasangay na Riela, pinagbati ni Rocco ni Monray, ta iso ti binilin na amang bantay kini Samuel. Binilin na nga rod ti baro nga ipakan na ti insagana na ataraon. Ngem sa bali ti impakan na, banag ang nagpungtutan manen ni Rocco. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo ano pauluan. Tigasat. Sumbatan na ko, Mari. Impakan mo ka diti taraon ni Samuel. Wano saan? Titakyat ko, masaksakitan Mang Rocco, anay ko. Sumbatan na kami. Tsak kaya't naglibak ka. Uwan, pinakan ko ni Uncle Samuel. Impakan mo tintad ko. Wano saan? Uwan. Umpot! Hanggang awan ang kaibain. Hep! Oh, Abay! Anyat na paspasamak dito, nawaw! Tata Malyong, Rokaw! Anyat basol ni Monriken ka? Pingong tam! kasano ajak ungtan? Di naman pinakan ni Samuel. Monray? Pudno aya di mo pinakan ni Sir Samuel? pinakan ko, Tata Malyong. Pinakan na gayam, Rocco! Anyat problema dito yung awir ko aya, Rocco! Ulbod day daw awer mo. Sa lawasaw. Ay nawaw! Di mo manan pagtripan ni Monray, Rocco! Numaditi daw mau, saan atila pagdisdis kita ram pagtitripan? Nawatam? Ken may isa, apay ako di concern ka kini Sir Samuel, itaman pa'y. Awan ti ganas ko makisarita iti kas kada kayo alo ay kyo. Nita! Ay nawaw! Oy, Rocco! Nasaysayatin tay low IQ, ngam tay no IQ! At least adalata IQ may, ngam sikangay, no IQ ka! Pwa! Ay nawaw! Kayat mo ti makaraman, ha? Sige padasem timang paraman kanyak ti darom ka! Lo ay kyo. Sika! No IQ ka may! Bebe amon, Tata Malyong. Amang ano danugan na ka? Ay nawaw! Saan ko kabutang day tayo Rokaw, nga oray dakil at haaw? Gaputa ba sitak lakit kitain na, tagipasitan nagmatain. Ay nawaw, di na pa'y nakita no kasano ngumatakin ni Maryaw, ay nawaw. Tata Malyong. Isu ano uyungan na ka, tumaray ka adagos kanyak. Tawan ti sa bali amang isakit ka, no di siya klaang Monray. Understand? Ay nawaw. Uwan, Tata Malyong. Happy birthday, Mama. Ingrande ka no tinaangay akasangay yo, Mama. Wen, in grande, bongga. Ne? Nabartag kan samat, Mama. Agagangay na. Birthday celebrant nga rod. Apay, ada reklamom sika monre. Ha? Ni? Awan, Mama. Ipapas ko mat ati aginjoy ita. Tay di si bibiyag pa'y day di papam. Sikala ang ti ayan ti atensyon na. Sika kan tinegosyo na. Mama? No agkasangay ka idi, bongga. Kan agkakangin na arigalo ti it-itad na kan ka. Angam siya nga asawa na. Awan! Kaslaak pimpiman idi. Kaslaak lagpalpalama iti kwarta. Kan pamatag ti amam. Tasikalatan ti ayan ti imatang na. Buisit ka! Mama? Iso nga ita. Ipapas ko matati agenjoy. Nanamakmat ti kinabaknang ko, ajak nananam, idi si bibiyag payday di amam. Mama? Kat sikamat, Sika! Sika ti numero 1. Akay nagaw ko iti day di papam. Mama?
Isong nga ita. Agsino kata iti posisyon. No si katibida ide. Saan itan? Tasublatak da ita posisyon mo, Monrey. Siyak mat itan tibida iti daytoy apagtangan. Siyak ti boss iti daytoy apagtangan. Iso asika, masapul nga agtungpal ka iti amin akayat ko. Nawatam, Uwan, mama. agtrabaho ka. Takatulong ti kayarigam, iti daytoy apagtangan. Nawatam, Uwan, mama. makasangitak amang lagip, iti napalabas. Ha? Makasangit ka kadi ang makalagip iti di papa? Kailiw mo kadi matan ni papa? Mama? Saan na day tati pagsangitak? Ha? Anya nga rod, mama. Makasangitak ang makalagip iti napalabas. Kasla agpalpalama nga agdaw-dawat iti kwarta iti day di papam. Kasla agpimpiman nga agururay no kaano nga ikanak iti kwarta. No kaano nga igatangan na kiti baro akawus ko. Sapatos ko. Alahas ko kan aminan. Kasla agpimpiman idi. Mama, Boston, di ka nagsangit. Katgapo amin kan kadagita. Monrey. Ha? Anyat basol ko ngay, mama. Basta basol mo ti amin. Ngam... Sa bagay. Naragsakak matkit diitan. When I am happy for what I have right now. I am contented now. Kanakan, amangan mo no agol ulbog ni Munray. Wen, kastamot tamok ulitag. Mangtatalit ti diskarte da dya tao. Amangan no nabilay ni Munray, kanakan. Kanya ti kahit mo asawan ulitag. Kit no ka na yung abilinin day dya amalyaw. Sumang kamay samag day dya panyang. Ha? Diyak amuah, noan niya tibagbagada. Ngam basta, marikrik na. Bilbilinin da ni Munray. Sa bagay, nalakala nga i-dispatch sa ni Samuel no kayat mo ulitag. Ha? Siyak manag. Si kalangan tinamnamak ulitag. Naimbagkan ka, tamapagtalkan ka. Tano sa bali ataw ti mga ramin. At da posibilidad na nga ilaglagdak. Ha? Imposible mo takabailan nakatraydoren ulitag. Ay, saan mo't kidi kanakan? Iso na laang ta. Oh, Ulitag, kabailam day ta. ay, yak pa'y napadasan kanakan. Jay nga rod kunakaw. Agdadamo Kasano ang mapadasam no di mo mataramidan? Ay na, mabutengak mo't nga rod kanakan. Ne, kung nakman no naturod ka, kanain mo nga ibaga naturod ka, ulitag. Ay, Panak na kami taday tangay bagbagam. No talaga mo't la naturod ka, ipakita ang babag ni Taramid. Saan niya iti sa ulaang, ulitag bali ko. kaanakan. Planwan ta na yung bagday to'y. Kalpasan na, kasaritak to ni Ariela. Ay wag,
tayawid tayo probinsya ni Samuel. Kat nukas kasano, ija itong ti pangaramidam iti plano ta. O niya, deal, ulitag? Dakkalagatad itad kukun ka. Kwa, Wen ko namon ulitag. wala na. Basta di na baybayan na. Wen, danag mun ay. Ulitag ka, baybayan ka kit din. Siyak, ti makamukin ka. No kastamot lang nga ipanaw yung manan ni Uncle Samuel. Ikuyog ko ni Jekondo, tasya kong timang taripato kan kwa na mami. Iha, mas makaginawa ni uncle mo no makalangab iti presko nga agin. Makapasayat kan ko na ti kasta. Iso ayawid ko ijay probinsya. Ngam sigurado ang mabaybayan manan ijay mami. Adamet tang danak ang mga sikaso kan ko na. As ino, dayjay manan atatabali ko? Ha? Saan ang mapagtalkan dayjay? Mapagtalkan ni Baliko. Basta ano ti abastuna amakan. Ay, makamu kayo. Total, kabsat yumat. Wen, di ka madanagan. Itulok ko ayamat ta maisagmak ni uncle mo. Oh, saan mat ah? Uray kaskasano, kabsat ko lata ni uncle mo. Ti siguridad na matlata, ti pampanunot. Tatabali ko, sapay ko matasaanan ang maulit tinapasamak iti kalabas. Ti panang baybayam ka ni uncle ko. Wen, Ma'am Angele. Natalgad ni Sir Samuel no siyak ti kadwana. Rumbang laang, tamatang-tangdanan kamat. Iso nga aramidamot nga rod anasaya at ti trabahom. Wen, Ma'am. Kitaam, medyo limukmag ni uncle ko idinataripato ang naimbag dito mansyon. Bimun as tilangana. Saan akas idiaday di probinsya ang nagkutong kan limitam ti kudil na, tadi mo pa'y madigos apulos? Kan agdalos kamot iti aglawlaw? Ma'am. No adda pasyente iti balay, masapol ang nadalos ti unag kan ruwar ti balay. Dalusam amin nga aglawlaw ti balay. Naawatam? Wen, Ma'am. Arigla daw. I miss you, Anaya. Monray, nagirot ti panangarakot mo kanya. Kailiw kang aminan, Anaya. Sumrak ka. Saanan? Umay kakit din. Tamapantan, Anaya. Papananta. Ijay simbaan. Kasarita ta ni Apo Padi. Ta isuro na no kasano ti aramidan ta. Aramiden tangaan niya. Aramidan ta maipapaniti kalay sa ta. Agkasartan, Monray. Agkasartan. Agkasartan. Agkas... Anyan day diya tagtagainap ko. Kaslag paypayso. Ay, tila may tagtagainap ko na. Kasano aya? Nilagtan mo rin tilinaon ti panunot ko. Ay. Manipod pimanaw ni Monday dito balay. Kanayon akong naglaladot. Kasla saan na kumpleto ti aldaw ko. Gapo nga ta itipan na kaikawak daytoy. Ay, di mo't lang amin ag-text wan na umawagan. Alangan mo ta siyak ti umuno na nga agparik na kinkwana. Iso ta iso ti lalaki. Ay, sa bagay. Rumbang lang awa-awatak ni Monray. Takas jay kat nga rod ti kinataon. Iso ang makaamuditan. Awagak ni Monray. Takumusta ak manan. Okay aklaang, Anaya. Makailiw-liwag akmat basitan. Makailiw-liwag?
Anyat kaya't masawan mo, Ray. Kwa? Adda ka di pagdaldala ng ita. Adda? Okay laan? Tultulungak ti bagik a makalipat? Makalipat. Idean niya. Ay, kwa? Awan, anaya? Baliwan taman ti topi ko ta, anaya? Kabailak man ang tiagkanta, anaya? Ha? Di ba kuna ti doktor mo nga agi na nakapailaan? Wen, ngam kabailak matan. Basta saan ko aparigatan ti boses ko. Mabalin siguro, anaya? Ha? Kaya't kumanan ti agtrabaho, tapno makaurnungak. Nawaya ka lang nga agsubli, Jebar. Iso na lang tati salunat mo ti pampanunutak, Monray. Saan ko mataparigatan ti boses ko? Uray saggay sa pailaan ti kantaek. Sa pulen ti bagik ti trabaho, anaya? Sige, makaamo ka nga rod. Agpakada kanto nga rod kin ni mamam ha. Tapno saan ka manin ang maungtan. Wen, di ka madanagan. Awan matlaang ti bibiyang ni mama kanyak, anaya. Iso apatsyak, apalubusan nak dayjay. Tapno adda sirbim nga agtrab-trabaho, sagot mo ti bills dito mansion, Monray. Ha? Bayadam ti silaw, danom kan internet dito mansion. Naawatam? Oh, sumangbat ka itilimpyo. O anya, bayadam dagiti bills? Mano aya ti baybayadan nyo ay bills dito yung mansion, mama? Wala ang tikayat ko nga isungbat mo. Sana tila damdamagam. Ha? Bayadam dagiti bills dito'y mansyon, ha? Sumba! Uhuan, mama! Nukasta, yawid tayo ni Samuel ijay probinsya. Kanakan rukaw. Wen, ulitag. Naiayok mo't lang na Ariela. Napimpintas no ijay ti pangiwayatam iti plano ta, ulitag baliko. Kaanakan. Narigat no ditoy. Basta, nanya ti saritaan ta, para kadatalayan. Naawatam. Wen, kaanakan. Agsagana ka nga rudan. At iti kwartam, pauna bayad dayta, ulitag. Ha? Sa 1,000 a pesos? Awatam mo ulitag. Pauna bayad pa ila dayta. Dakdakkel to pa iti sumarno. No, lakit dita. Amomon di kayat ko asawan. Ulitag baliko. Talaga ka di ayawid yun ni Uncle Samuel iji probinsya, mami? Kapilitan, iha. Tapno makalangab iti presko nga angin. Para iti pagsayatan na ti pampanunutek. O, sige. Makaamo kayo nga rod. Basta nayunan nyo ti mga iwan kankwana. Masapol nga da katulungan ni Tata Baliko. Tapno maasikaso ang naimbag ni Uncle. Uray siyak ti mang tangdan itagbalin a caregiver na. Kan, siyak ti mang itulod ka ni Uncle iji probinsya. Sige. Makaamo ka, Angeli. Hoy, Tata Baliko. Agreeing ka man. Tata! Abay, Ma'am Angelique. Nakadanon tayo kadahin. Sanpay, agreeing ka ta si putam tilugan amang sarsaruno kada tayo. Itay pa'y dayta ah. Ha? Anyat aramidag, ma'am. Para kaday, damagag mo asino da. Heh, si putam laang. Mabit laang, taisardan ko ti kotse. Ha?
Nagsardeng mo timang sarsarno ka na tayo, Ma'am Angela. Ha? Asino timang sarsarono kada Angeli. Gagayem. Diyo liway na dinggen, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasat. Tigasat. Napalabas, kabilin kumamanen ni Rocco ni Monray. Gapo iti saan na apanang tungpal iti bilin na kenkwana. Ngam imasidag adagos ni Malyong, kat insakit na tibaro. Naginnalaan manen iti sarita dagiti dua. Kat kas iti sigod, saan lata ang nagpaatiw ni Malyong. Gapo iti dayta, inayayon ni Rocco ni Ariela ayawid damanen ni Samuel iti probinsya. Ngam ti dinaam mo, kat adan nangisit a plano ni Rocco kontra iti kapsat na. Naamuan ni Angeli ti panangyawid dan iti ulitag na. Iso ang nagdisnodo daytoy, nga iso ti mangitulod iti probinsya. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat. Tatabali ko, si putang mantilugan amang sarsaruno kada tayo. Itay pa'y dayta ah. Ha? Anyat aramidag, Ma'am. Para kaday, damagag no asino da? He! Si putam laang. Mabit laang, tay sardan ko ti kotse. Nay. Ha? Nagsardeng mo timang sarsaruno ka na tayo, Ma'am Angela. Ha? Sino nga to dagita? Jack pala pagandaron ti kotse. Daydayan, Ma'am. Napanag. Ha? Asino nga tadayday, Ma'am Angela? Ni, Jack amu ah. Nakaadayudan. Ala, pagandaran mo ti kotse, Ma'am. Mapantayaw. Wan, amok ter aramidak, dinakdiktaran. Ay, sorry, Ma'am. Asino nga ta talaga dayday anya, Ma'am? Jack nga rod mo, apay ay adagulit ka, tatabali ko. Ha? Mabalin ka di, agulimag ka. Mas stresakan ka. Ay, sorry, Ma'am. Asino nga ta aya talaga dayday? Asino? Saan ako ngagbayag, tatabali ko, ha? Pumanawak matla adagos. Bantayam ni Uncle, asikaswam anay bag. Pag tumaram iti agas na, kan pakanam iti husto. Kan i-monitor mo ti BP na. High-tech, dagiti aramatam apang monitor kan ni Uncle. Wan, Ma'am Angela. Bayam, tamang ibaunak to iti tangdanak akadwam ang mga sikaso kan ni Uncle ko. Balasang ka day, Ma'am. Heh! Day tamanan ti ammom. Awan kastay maamwak no balasang ti kadwak, Ma'am. Wan! Balasang abaket. Katawanam. Anya, awan lat ubing mitan. Ay, agtanda ka man. Day tati paghalistuam. Hay, di ta ka man laangan. Agis isem ni Rocco ngagmay maysa. Anyat mapaspasamak kan kuana. Rocco, sweetie pie. Ariela, Anyat is ma'am. Agmay maysa ka nga agis isem. Apa yan? di ka madanagan. Saan nadadahil ti ulo, Ariela? Ha? Naragsakak lang. Apay, dakes ka di ti umisem? Anyat pakaragsakam aya. Ado, Ariela. Ado ti pakaragsakak. Kas kumaiti anya. Kas kumay ti negosyo ta. Naragsakak ta napintasan ti biyag ta ita. Si kalaang aya. Uray siya, Rocco. Naragsakak met. Awanan ti sapulag pay iti biyag. Magatang ta amin na akayat ta.
Kayan makapantay ti sa di naman a lugar a kayat tapapanan. Wen, Roko. Nangruna kat kaduak ti kapatgan iti biyag ko. Kat si kadayta, Roko. I love you. Kastag met, Ariel. Love na ka di a talaga, Roko. Ay na, kasapulan pa ila kada damagam dayta. Saan mo kada makita? Wano, marik na dayta kanya. Siyempre, mariknak. Iso na lang tamas mariknak ti ayat mo. No baliksem. Tano siyak, jak tumauma amang ibalbalikas iti I love you ken ka. Mala, I love you, Ariel. Ayun gayam. Naitulod nga tan ni Angeli, daulitag ko, kanti kapsat mo. Wen, imawag itay. Nakaawid ka nun iti kondona. Nasayat nga rod, no kasta. Bantayam ni Monre, anak ko, ay nawaw. Agpilit man niya agtrabaho. Kat ko na ti doktor nga, ginan ko mapay. Wen, di kay madanagan tatang. Taki nasaritak ti boss ko. Imbagak ti sitwasyon ni Monray. Naawatan naman. Nasayaat nga rod, anak ko, ay nawaw. Agpilit mo't nga minyag trabaho. Sa pulen ka no ti bagina ti panagkantana, ay nawaw. Wen tatang, maawatak ni Monray. Takas taak mat no maminsan. No sana ka sumrag iti trabaho iti sumagmamano nga aldaw. Talaga sa pulen ti bagik ti nakairwamak nga aramiden. Sa bagay, oray siyak. Iti nagbakasyon na ngay, iti limtag ti sakak anak kao. Sa pulen matla ti bagit ti sigod na trabaho kay nawaw. Ti aginaw, aglaba, agdalos, ken agluto. Ay nawaw, kay hiliw ko amin dagitay di kahit. Agawid ka kadino madamdama, Monray. Wen, Anaya. Okay ka kadimat lang ang EJ Mansion? Wen, Anaya. Okay. Agan-anad ka EJ, ha? No addamang dangdan kan ka, ipulong mo adagos kini tatang. Wen, Anaya. Amo nga min, Monray. No addamang paspasakit kan ka, isyak ti adda masaksakitan. Thanks, Anaya. Monray, kumusta ka nga eh? Okay lang, Anaya. Adda atim maar ka. Thanks, Anaya. Addan sakit di mang patpataer kan ka. Sige. Mapanak biit iti restroom, ha? Panawan ka pa. Nagbaliwan ni Monray. Saanan akas iti sigod ang napasig kanyak. Saanan ang matagtagari. Kaguran ak nga ta. Ay. Naupay samatan kanyak. Gapo iti imbaga ni tatang kankwana. Anyamat tante kastoy. Anya nga tatirumbang nga aramidak. Anya tibag akin ni Monray. Jaklakit nga rod makaid na amang pampanunot kin ni Monray. Apay ang kastoy matan. Apay ang masaksakit anak iti kasya anak itak adjar ni Monray anak isarita kanya. Adda ka din sa bali anang isukatan na kanya. Adda ka din sa bali ngay ayatan na. Diyos ko, sabay ko matasaan. Rabein, ipatungpal kong ti misyon ko. Makaamuditan. Ay na,
Pakawanan na kuma, apaw. Ngam, kasapulak ti kwarta. Kaya't kumityag negosyo. Dahito'y langan ti amok a pamuspusan. Tapno makaigemak iti dakkel agatan. Pakawanan na, Samuel. Ngam, kasapulak ti kwarta. Ken jak kayat ti maungtan ken ni Rokaw. Iso nga aramidak ti gastoy king ka. Sural! Ha? Sino kayaw? Ipatandak! Ipatandak! Tao! Busahan niyo! Sa'yo na agad! Kakado! Di na igaman! Ha? Abyaman na. Si bibiyagang pay. Kunak lunataya kaon. Ha? Awan ni Samuel. Samuel! Ayan mau! Samuel! Apay ngay? Siyak mo tinakay na dito'y kaman ni Samuel. Ha? Nakarakad na giti imakin saka. Karigatak ti makarwar di tayo. Samuel! Ayan maon! Tulungan nak di tayo! Samuel! Hello, ulitag. Kaanakan! Naidispat samon? Alam mo, tinayon titangdan mo? Uwan kaanakan! Alakaw! Baligi ka di, ulitag. Uwan baligay rukaw! Talaga? Kat nangipanamit ti bangkay. Impayanod ko ni karayan! Sige, ulitag. Umayak di tayo tamat lang. Bye! Panyang, awan madmadlaw mo kadagiti kabalay taay na wow. Anya amad madlaw, malyaw. Ay na, makumi-kumak ngamin. Ni Rokaw. Kasla sana makaid na. Kan nagdardara sa rimwaray na wow. Ay na, amangan no makumi-kumanan itinegosyo da ah. Kasla ngamin agtiwul nga asaw. Sana makaid na ay na wow. Bay-bay ama, tinapatag. Saan naman na napakibyangan nagiti trabaho ta? Uwan makidi ah. Ang masidawak lang amin, Panyang. Super busy dagiti amo tayo ta. Nimot Madam Mariela, nasa parimwar. Apay nga taasaan da nagkuyog arimwar ay nawaw. Ay na, basta aramiden talatan dagiti trabaho ta. Bay-bay ama, nanyaman ti pakakumikumanda. Nimunri ngay. Nakaturog, napuyatan ang nagkanta idirabe eh. Mala, bay-bay anta nga ginana. Dita pala disturbuan jaw awerta, Panyang. Ay nawaw. Kung nagtumot namin kan kakabalam nga ramidan ulitag. Ay na, naglaing ka talaga ulitag. Wah! Katangay na ipatungpal mo ti misyon mo. Itad konti na yung ti kwarta mo litag. Atoy. Nagano akwarta? Kaanakan? Bueno litag, kukwa mamin dayta. Tangdan mo kanya. Ano? Agyaman ak Rokaw kaanakan. Ag negosyo ak mitay no kaskasanaw. Doon na, makamukan no pangaramata mi ti kwarta ulitag. Ay, Rokaw. Anyangay ti ibagata kada Madam Ariela. Ti ka madanagan, nalakalang dayta. Ti sumarunong aramidam ita, agartista ka ulitag. Artista? Kasano dayta? Pagparangan ta anadukot ni Samuel. Ha? Sigurado pa imbestigaran da Ariela ken Angelit inapasamak. Isungay sa ganam ti bagim ulitag. Lalayngam to ta agartista, okay? Sige, kaanakan.
Ay na, pakawanan na kuma, Rokaw. Sorry, nagululbudakin ka. Jak kayat nga ungtanak. Kun siyempre, masapol nga agulbudak. Ta numaalak titangtan kaw. Sorry, kanakan. Mawatan ka no apa na pauli magkauliteg. Amo ka pang panunutong pa'y lati naramid mo. Gumdi ka madanagan. Kasi din karik at daklang itilikod ang muliteg. Saan ka baybayan? Mami, api-api na aya banda? Saan ka kumaamakmakla at Anjali, iha? Hanggang ni uncle mo, mapukpukaw. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, Mami? Dinukot dan ni uncle mo a Samuel. Anya? Kasano napasamak ti kasta? Kat na intulod ko ida ije probinsya? Adda ka no armado a lalaki anang serek iti balay ije probinsya. Kat dinukot dan ni uncle mo. Anyang iti serserbi da ije abaliko no di na nabantayan ni uncle. Pinukaw da ka no tipuot ni baliko. Anya? Kat anya pa'y lang rudter aramiden nyo. Naipablator yu ka din iti pulisya ti maipapan iti day ti abanag. Saan pa'y iha? Madandanagan ak. Kaslaglos duyak. Kuyugin na ko ma, Anjali. Ay, maala, darasan nyo nga rod. Mapantayon, Mami. Dayta nga minti ibagbagak kada kayo, Mami. Imbagak asaan yun nga ipan ni Uncle ije probinsya ngam nagpilit kayo. Anya nga ita, kitaan nyo tinapasamak. Iha, please. Di na konsermunan. Jakmat nagayatan tinapasamak. Sigurado kayo nga awan amuyo iti mapaspasamak kita, Mami? Ha? Anjali, pangaasim, di nakpagatapan iti dakas. Tauray ka sa nuti kinadakas ni uncle mo idi napigsapay laeng. Jak may turad a pagaramidan iti dakas. Tandaan am dayta. Sapay la kumangarod, takas tanga agpayso, Mami. Sapay la kuma. Ay na, ay na. Bigat manin. Ay, irwar ko ti kwartak. Tabilang manang. Kastoy latan der aramidag. Binigat abilang ti kwartak. Alaw dito pandag tipungan kau. Nagadon ti kwartak. Iti unos ti panagbiag kau. Italaang ang makaigamak iti kastoy kadakkel ti kwarta. Riniw-riw a kwarta ko naman. Ay, jak pa'y lagas-gastosan. Ken saan ko nga ibang ko na ito? Tapno adda bilbilang iti inaldaw. Iso na lang ta. Ay, bakonsensya akmet no daduma. Naglibakak ije ka anakak. Ti amo ni Rokaw. Tinispatsak ni Samuel. Oo, di na laam mo apudpudnaw. Anadukot ni Samuel. Ay, makonsensya ngam. Bob, bay aman ta konsensya. Basta adu ti kwartak. Period. Rabiin, Ariela, maturog kan. Jak makaid na amang pampanunot iti kapsat ko. Madanagan ahak. Sana bale, tanay reportan iti polisya tinapasamak. Roko, adan atap wenno pattapatak no asino ti akin aramid iti daytoy. Sino, Ariela? Ni Webilin. Anya?
Asino tinangdukot kini Samuel? Gagayem, diyo liway na dinggen, tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Tigasa. Agyaman kami, itingkay, panangtarabay.